Boya Mutugi. Ko kaita kaunti ya MERU ne kwithirite kwina rwari rwa budget ya MERU na muthanyo ro mbunge ya kaunti ya MERU ne thire kuluke mwaluku era babwithirite mubango yo thirikari ya MWAKA niyo New Development Plan kana ADP. KIRI RIBOTI ne barakulukire nende mwaluku kathumba era bathirite bakibwithiria mubango yo era ya kwaya na ng'ombe ontuburaba kuwa nende barenda murandi ure ukethira yutethia kariba kaunti ya MERU bare bonde. Mwandiki wetu Antonio Phineas Imana na ukwamila RIBOTI no tare siasa irire ndene ya runo ruro mwanya Gaarû E Ciaca. Kire upangania wa budget cha makaunti manto yale ne yagitumi manto yale ya ni ADP kana Annual Development Plan na CIDP ni County Integrated Development Plan. ADP niyo ithira kia kira kubangania budget ya county na ithagira mubango yo mwaka arayuma obichine ya ngabana wa county aitarakia mirandi kana nguira kwenda kwithira kirita ndene ya mwaka ya umau ni ithira ikinya mbere ya mbunge ya county RMCs bambunge u bamba kwithira nindi baimikwa maila na kubwithia MAUGARURUKU yarabakona ni yakubatara nende nonto kumenya buo katutegie mibango era ikuo ndene ya kaunti ya MERU. Bambunge ya kaunti u oribethirite bagita na mbere na kubangania budget ya kaunti ibethirite bakinyila kiakbo kiraba kwenda nyutiero murandi niyo kugairwa mbecha na ritore chomba itemized budgeting. Akiariria ontubo mutungeria obarabaka indene ambunge umwende ithili augite kiraba kwenda nutigiro timbe cheche muinge kwethira ikiura noticho nende kethira chitiawa ruone cheira chiretawa kurari na World Fund kurari na flagship utemantu ya tutekwenda manto flagship na manto ya World Fund turenda mbecha ituchigaira methene tuchigaira kimbacheti chonde to the last coin. Niara MCO wa kithi awete kinyane bakwenda utigira wandi chonde ni kwethira ikiana na kwa notie kwethira itengurawa kana ingi kwenderwa obora ward ethire ina kiwango kire kona equally ward chonde kwethira kwena equity in distribution of resources. So nonto budget itome chunguza na itome scrutinize bobwega to the budget rate tia any coin iriangi kana thiringi kinyemwe itino tumiri burabwirite. Amemba bambunge ya kaunti ya MERU nende bakiwa batena batakinyana kigina kya one fund na kiraba kwenda niyo wandi kwithira ikiwa tamirandi itekuniira mungana ya milioni 60. Ndere wigagwa to kwa milioni 10 milioni ere 10 na 45 once 50 million achoka atikirwa bilioni 1 bilioni 13.5 manager twatala mbecha tukona wandi kona milioni 60 mwaka yoyo athirire yo twikuthai mbire iko ya wandine milioni 15 kigina ki MCA wa Gembe status mrevi edira kiwa barapendera wonka babatire kwadura milioni 15 irabethirite bakende kidakia barimbunge indi barabethirite nende bakiriana na ontobu bedira bakigaira wa mirandi ya mungana yo milioni 60 kona milioni 60 times miaka with itiale 3 milioni yana 180 lakini njoke agenda golo hata wonka milioni 45 bokiona ende barabara atiro na araba wonka to badani milioni 15 to badani yao to endo badani milioni 15 bono njo barendere o nwaringo milioni 60 ibo kwendo loi baraba kada no milioni 15 na budget ngwete gyorea oyo no no tuna sacrifice ite no adana milioni siake 60 to ba bakango bediatia na tugerenya murungure to kwaria ntundu okona munene yake yakawa mwanora kana MC on turindi mudhaniti milioni 15. Munini wa speaker Mwendali akiwa wandi no mwankaidira ikigunika chianene ritorata atumire 45 wards ward shetu shonde benefit equitably na uniotori a program ira tukwambiria tukiyaki program based budget ara tukwenda kwayambia mashinani na intention yetu iko allocate mbia ki every ward at most 50 million maximum 100 million ira waira na nende atukumende ne ya ADP
ADPA nio annual development plan iliyokinya mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru yethira ikioneka kubwithirwa MAUGARURUKU kathumba bombere murandi yowe yani bongambe yura yethirite ugite kona mbere yethira yuteanila kwa buru murandi yura yogairi milioni 150 amendment ya kumba kwa abolish the 150 million iri rekiri ikenda igeta na program ire one cow per needy family na batu tukamiti turakarendi tona muradi jojo ti sustainable nchuku chewe kwa maketha chiethira chietengairwa milioni 300 nchuku ira chieregairwa nendi kwethira yaka wa marine ya 3 ya Meru abunge bambunge ya kaunti ya Meru na bariana na buu bendikithia kwa kwituo bya kwikirwa mboleo kana fertilizer ya thirikari nchukwira nende chierigeri kwethira chiaka wa kiriwandi chionthe 45 batu kweberia food stores iri rabangiri wakiro na a tune of 300 million then sub county kana region chetu cho ithatu na tugai kwagirite muno maturene jetu kana kiwadi chetu chionde 45 ati tumbe gwakirwa fertilizer stores na kiri kithomo ADP yethira ikiandikitha kia milioni 26 chiotetheria ukiria kithomo kia ECD ende mbunge yoneka kwirua ibonkuruki na kunende yariana na milioni 26 yaua mbecha ichithire chitengawa che milioni 90 bunge bendikithia nende kinyari muba ECD kwithira bakiongelawa arimu baba tukubongerera mbeca na toga arimu ibongererwa na betu baba ECD classes bombe kwandikwa na bomba kuingia no ntuthai tukurukia arimu 300 bandi kwendene ya ECD centers kenda bomba usafu thina erere chukuru jietu. We have a deficit of 800 ECD teachers and this is a function that is fully devolved. And Mr. Speaker, you find that most of our parents pay for these services, especially for the ECD teachers. So they don't enjoy the fruits of devolution. So I recommend the committee for coming up with a budget to come up to employ 300 ECD teachers. This is highly commendable. Na chio cha Mauritani chebelo buruhu na wikwa kirugima RMCS bedrita bakiende kithakiambe chei otumirwa kinyakurwa na mpanga ya nyimba. Nontu Meru ne tongeretie na cancer. Togo batu mbeje yantu ajeta udidi a lot of trainings and the rest. Togo mbeje wijiju kweji equip centers ujia cancer kenda antu betu bomba udithirwa chemotherapies within the facility. Mibira yotuma ndugu chekiwendo irangabana ukulukira ADP yethirite kiandikitha kia milioni 20 yethira ikiringairwe euro na kuthangalanwa buru bire kondom mu Meru gavana arandikithitie ki ADP kura mibira kondom milioni 1 milioni 20 antu bara gavana atagetete kwa mibira ne antongirie mwe na uri murandi yo ngambe yo kiringwa marubuku euro ministeri mi na bidha munene ni baredirite baikinya kiambere ya kamiti ya mbunge kenda kwareria murandi yo ende kinya nyuma ya bokweria kungangana uchoke chiuria bedra nende bakiora kwa baichokere baibange kendo choke chiuria burako kwendeka. As a department, when we talk about a dairy unit, what we mean is a dairy cow and its structure. That is what we mean. Department ya agriculture itiraombete kuya ku defend ADP batiraombete kuya kuwa batumira mbecha chiona mitaratara ekariatea. So oboro kuona baina mantu yatikubwira kinyeru areno bobe yana njira niyo yatikubwa kire kiuria kira uritu kana statement ira chui bobo ikarikana ubangania abo budget borekira nindi kwarirwa bukatha MCAs 13 barabadhamire kampeni ya ngabana kaira mwangaza Antonio bakionania utengurwa na kuriana na buronto kwithira bukiendikithakia tukuga assembly nithro igitolerate different opinions itukugitwa boria niki bagwita 56 barabo te support governor batiga 13 barabo support governor kaba tuti batugwetha twina say kiri process eu itu batugwetha twina input yetu ke process eu na ikyo tukuga kuma narua we are not going to stay silent batu tutekira tokaumara twira meroma kinya ya itemized you might meet the same problem no ndo bejiri ite ya ndio remwe governor you see kwa itemized bejiri ndiko bejiri ya serikali quarterly
amba kwa priority nara wanira kwenda wa mwira bonendi kukioneka yandu engie kwithire kithunda kia ati MCs baraba kwa tambarunga bana kaira mwangaza na baraba kureana nwe kumania na upangania nende bo budget iraithirite igitithekwa na mbere kaende kabati Phineas Imana Gaarû E Ciaca kirindeto Cheweru.